Ngiyababingelela besilo, ngiyababingelela bezulu eliphezulu. Nina behwanqaladla amanye amahwanqa ngoba ladla upiti kwaba semgungundlovu. Nina benkomo yabuya yodwa kwasoshangana ezinye zofa umdlebe. Nina bakavezi noyanda umgabadeli wagabadela inkundla kwabulawayo umashikizela ashiya impi yakhe. Uvevane lukaphunga nomageba uvevane lumabala ibhadu ngibe ngiyalithinta luyahwaqabala. Lunjengophunga wasebulawini lunjengovuma kubangoma. Ngethemba nonke nisaphila bakwethu nibingelelwa ngumntungwa kwiKholo Khumalo TV ku-YouTube. Cha thina emantungweni sisaphila ke bakwethu. Lona ke sesithombeni ke kuthiwa ke umayime, intelezi ke lena ke evimbela ke izinto ke ezimbi. Ivimba ke izinto ke ezimbi ke ingena kakhulu ke emithini ke okugezwa ngayo ke umuntu mangabe ke landelwa ke imimoya ke emibi ninabeqhawe. Ingena kakhulu ke emithini ke yokugeza umuntu ke ulandelwa ke imoya ke emibi ninabeqhawe, kanti ibuye ingene nasembizeni ke ephuziswa ke umuntu mangabe ke elunywa ke inyoka. Imbiza ke yokunqanda ke inhlungu ke zokulunywa ke inyoka. Kuthiwa ke umayime ke lentelezi, kuthiwa ke umayime ke lo muthi endulo ke kuthiwa ke lo muthi wawubelethisa ke abantu besifazana, wawubelethisa abantu besifazana ke asebedlulelwe ke isikhathi osuphelile ke osudlulile ke u9 months ke kubona bengakayitholi ke ingane babephuziswa wona ke lo muthi ke ukuze ke ingane ke isheshe ke ibelethwe, isheshe ke izalwe ke bakwethu. Kuthiwa umayime ke lo muthi ke intelezi evimbela ke izinto ke ezimbi, intelezi ke evimbela ke inhlungu enqanda ke inhlungu ke zokulunywa ke inyoka. Intelezi ke engena ke emthini ke yogeza ke umuntu ke onemoya, umuntu ke abamthumele ke ngemoya. Nina beqhawa ke ngimeke lapho baphile ke abezulu eliphezulu. Siyabonga.